Ova će mašina ravnomjerno raspršiti mješavinu vode i profesionalnog šampona po cijelom tepihu. Zatim slijedi glavno pranje s rotirajućim četkama raspoređenim u više redova. Četke mehanički uklanjaju prljavštinu iz dubine vlakana. Ovo je nemoguće postići ručnim pranjem. Nakon kružnih četki tepih prolazi kroz valjkastu četku koja uklanja dlake, vunu i ostale čestice koje kružne četke ne zahvate. Ova četka radi i prvo ispiranje šampona. Mašina ima i donju četku koja pere donju stranu tepiha, posebno korisno za debele, teške i izrazito prljave tepihe. U završnoj fazi tepih prolazi kroz sistem za završno ispiranje kojim se uklanjaju preostali deterdženti nečistoće. Nakon ovog koraka tepih ostaje potpuno ispran.